Ngifuna siqale ngomfulo ukuthi ubhovungana njenganomuntu osebenzayo ngomfulo. Yebo. Kungabe mhlambe yini oyenza emfuleni? Uma umuntu uyakomgeza emfuleni, usukumgezelana emfuleni. Isiphi isizathu esenza ukuthi umgeze emfuleni? Yeah. Mhlambe lukhona ulwandle la, asithi mhlambe naku la eThekwini. Kodwa manje bese wena uvele ufuna ukuhamba uye le emfuleni. Yeah. Usuke nomuntu mhlambe ohlala eduze kolwandle. Uthi uyomgezela emfuleni. Lukhona ulwandle. Kungabe kunomehluko yini kuleyo nto osuku uyoyenza ukuthi lo muntu lo akadingi ulwandle kodwa udinga umfula? Asisakwazi ukukhuluma nogogo, khuluma kokuthethe nezinto, amafasha abahlosile bathi uzokhuluza ukhokho bewe. Asisakwazi ukukhuluma nogogo, bunga yezinto wewo. Sakhuleka kunina bakhulu, hayikhona bogogo nomkhulu. Igama umfoka mbanje itsisa simbiza ngonduna kanjaba. Hayikhona yasuke yahlala, impungu sihlephlela ulwazi. Izinto zaqala zakhanya nenkinga zaphela emphela njaba. Isisa kithi siyakhala, sekhona nenyanga zamanga. Izinto sakithi siyahamba engathi sekhona abafundisi bamanga. Nina bodlungwane kandaba, udlungwane lombelebele kwaze kwasamanxulumo esibekelana. Nina bona udume ehlezi kamenzi, ngimpunga yesintu ngiyakhuleka umhlaba wonke. Nasendaweni zonke la khamba kufinyele khona lomfanekiso oqoshiwe. Makuthi umusha futhi kule channel, nawe siyakwemukela. Lo okwamukelayo umlekeleli umfoka mbanjwa, unduna kandaba, untombezi yamncumela, unsizwa ziyamkhomba. Silele sincane saphuma ehlathini ekseni ngovisa vuthulula. Ngoba sigcwele amabethe, ikholo elikholwa ngenhliziyo engathibana kancane esontweni. Umjabulelo ngomamatheka komkakhe ngoba njalo umamatheka kuthi faca. Umshana wakofuze fulele umashiya amahla ngathi azoshumayela umzukulu kaMdumo igabeni mabanga likaThumbu laTshatshatsha, uTshatshatsha kaPheshe, uPheshe kaMaguyane, uMaguyane kaVaphi, uVaphi kaNokhonja. Mnewethu. Amen. Angiphinde ngikubingelele ngikwamukele ku channel yethu enkulu Impunga Yesintu TV mnewethu. Siyabonga. Ubhovungane le umshana wakwosibisi. Ubhube selibhonge iduma intaba bese kunyakaza iziba. Awusuka madoda. Unyoni endizela phezulu qede zithi ziyayibamba bese beyahluleka. Umasha phansi kushunquthule bese phama ngophonda shaya izithi ashaya imfamona. Angiyibambe lapho. Ngiyabonga nje ukwamukeleka kule channel. Hlezi kuyintokozo ukuthi ngifike sizoshare ulwazi nabalandeli noma nababukeli bempunga yesintu TV. Inhloso yethu mesila kusuke ukuthi sifundise nokuthi sisize sikhanyisele wena ofisayo ukuthi ulungisa impilo yakho. Kube nezinto ozohamba ukuthi umulungisa uyigade endleleni ukuze ungaze ushayeke. Phela kuthina sishayekile mnewethu sizama ukulungisa. Manje ufuna sibalekelele abanye abantu. Nanokuthi ke futhi ziningi indonga uthola ukuthi sihamba sishayisa kuzona sabana. Kubalekile ukuthi ke ngempela mfowethu sifike sizokhuluma mnewethu abantu sibanikeze ulwazi sibaqwashisa abantu ngezinto abazothi mabezenza befuna ukuthola usizo ezizoba ingozi kubona ngoba zikhona mnewethu indlela ezenziwa uthola ukuthi azihlambulukile ngokwasethongweni. Kodwa indlela ezinqamlelayo eziqhatha umuntu nethongo lakhe. Kunjalo. Kwesinye isikhathi ezigcina zenza ukuthi umuntu lento yakha nayo igcina inyamalala angazi ukuthi yaya ngakubo. Omunye agcina ethi lento yesintu ayikho. Kanti kwesinye isikhathi utholane nomuntu ongekho right. Umuntu onemkhuba ayenzayo, umuntu onezinto ezithile wathi umehambe yakuyena, abantu abadala bakubo bavele baqhela, bamiyeka emva kwalokho. Ashayeke emva kwalokho umuntu besathi into zesida sakhe. Yebo, umuntu uthola ukuthi uqondane nomuntu ongasebenzi ngethongo. Nayo ke indaba. Ngoba phela sabelaphi bendabuko akuthina sonke noma akubona bonke abasebenza ngethongo. Wayithinta indaba enkulu bovungana. Ngiyizwakale vele ngiyazi kodwa ke la vele sikhuluma isiningi. Bona kunjalo mnewethu, vele kunjalo. Abantu abaningi vele abasebenzi ngethongo. Yebo. Kodwa abantu abaningi bacashile ethongweni. Sizokusho lokho. Yebo. Yingakho abantu kubalekile ukuthi sikusho kubona ukuze bezokwazi nabo ukucubungula. Okuthi lo usebenza ngethongo, akasebenzi ngethongo. Umbuzo khona ukuthi ngimbona kanjani umuntu osebenza ngethongo. Uyabona bovungana wonke umuntu uthi ithongo lami wonke umuntu unomkhulu nogogo. Okay. Uyabona nje into yokuqala mnewethu ekufuneka uyibheke. Into yokuqala ekufuneka uyibheke ngoba umuntu nomuntu unezithunywa zakhe. Kunjalo. Umuntu nomuntu bakhona abantu abadala esayidini kamama esayidini kababa mase kuba khona izithunywa zomuntu. Izithunywa zomuntu kaze kushiko shothi usebumnyameni omnjani. Zihlezi zikhona nawe bese ikhuluma ngemizwa. Uyabona uma uzothi ufika kwabhovungane kube khona into ethi chifi
kube khona into oyizwayo ukuthi ayihambisani nomoya wakho lalela lapho sekuqaliwe kuyakhulunywa nawe Bovungana asingene la mnewethu esihlokweni esizosikhuluma mnewethu yebo ba ngifuna Bovungana yebo kuna sike safika la ku channel Impunga Yesintu TV kodwa kunezinto eziningi ezasala yebo ngifisa ukuthi sike sikhulume ngamanzi isizathu esenza ukuthi ngikubize Bovungana ingoba nawe ngithema ngikubheka ngathola ukuthi uyasebenza ngamanzi kakhulu kanti ngaphinde ngaqonda futhi ukuthi iziphiwo zabantu neziphiwo zokusebenza emanzini zehlukile yebo yindaba ngithi zehlukile ngoba ngike ngibone nami indlela ekwenzeka ngayo ukuthi ukwenza kufana okungenza ukuthi Bovungana mangifika mina ngiyimpunga yesintu ngifike ngithi emanzini kusetshenzwa kanje bese wena ubone sengathi indlela oyiphiwe yithongo lakho ngiyayishaya kanti hayi ngoba ngiyishaya ingoba ulwazi lwayo anginalo ngikhuluma ngale yofuze fulele ophathiswe yona omashiya mahle ekuyiyona enganikezwa yona yebo kunjalo nje Bovungana Nkosi yami ngizocela mnewethu siqale nje ngomfula ngifuna siqale ngomfula ukuthi uBovungana njenganomuntu osebenzayo ngomfula yebo kungabe mhlambe yini oyenza emfuleni uma umuntu uyakomgeza emfuleni usukumgezelana emfuleni isiphi isizathu esenza ukuthi umgeze emfuleni mhlambe lukhona ulwandle la asithi mhlambe naku la eThekwini kodwa manje bese wena uvele ufuna ukuhamba uye le emfuleni usuke nomuntu mhlambe ohlala eduze kolwandle uthi uyomgezela emfuleni lukhona ulwandle kungabe kunomehluko yini kuleyo nto osuku uyoyenza ukuthi lo muntu lo akadingi ulwandle kodwa udinga umfula ngiyakuzwa lo ukhuluma ngolwandle siyeza kulona ngoba ulwakho uzobe usugcila kulona kepha ke mesisakhuluma la ngomfula oqala ake siqale si-understand la umfula kahle kahle yini amanzi asuke egeleza enze njani ehamba okay ulwandle yini amanzi asondela kuwe ahlele aphinda asondele kuwe kunjalo right ngizoliyeka kulwandle ngoba ulwakho ngikhuluma ngomfula ke la mina mengisa umuntu emfuleni ngisuke ngimisela ukuyosusa amathunzi uma kuyohlanjululwa mhlambe isisu noma ingane yakhishwa ngisebenza emfuleni uma kuyogezwa ide ilokhuza yolahla isilwane umfula uma uyohlunga idalo umfula yangizwa na ngizwa kahle ngobani sisuke senzela ukuthi lezi zinto esiyikhiphayo ayihambe zingaphinde ibuye uyayizwa le nto le ngeke ngithi ngiyokulahla isilwane mase ngithi ngiyokufaka olwandle cha kuyenzeka uthola ukuthi umuntu udinga ulwandle kodwa unenkinga yesilwane mqalise kephi emfuleni asilahle lesi silwane sihambe nakhona ukulahla isilwane kunezindlela ngaze ezimbili mina mhlambe eziningi uyakwazi usilahle emfuleni isilwane uyakwazi futhi nosilahle entabeni bese ugcina ngokuthi umuntu omdlulisa uyomhlambulula emfuleni so umfula mina ngiwusebenzisela lezo zinto uma kukhona into ofuna ukuyilahla usebenzisa umfula ukuze leyo nto ihambe nomfula yebo isiziba Bovungana ngoba kwesinye isikhathi mina Bovungana kuyenzeka nje ngidihlalele nomuntu lapha emphilandaba mangihleli nomuntu sixoxa nje mangihleli nomuntu sixoxa angithi ke Bovungana kuyenzeka mhlawumbe ufike lo mcabango bese ngifike lo mcabango nje yebo ngithi kodwa manje wena angathi mhlambe khona ikhehla la elathi lifuna uhamba uye esibeni ngizicabangela nje yebo ngoba phela emphilanda basihloli kodwa siyazixoxela mawuxoxa vele uhlezi uzocabanga ngiyahlola ngomoya hayi hlola ngomoya hayi Bovungana ngiqhathi nababukeli uyazwa lo esizibeni khona Bovungana yini enziwe esizibeni ngoba khona umuntu Bovungana othola ukuthi uyasiphupha sona isiziba uma siphupha isiziba Bovungana uyabona ngempela ukuthi lokusiphupha kwakhe isiziba kuyakhuluma omunye uyasiphupha ngempela ngoba nako kufanele ukuthi ahambe aye khona esizibeni omunye kube khona umuntu omtshela ukuthi kufuna uhambe uye esizibeni kodwa angacacisi ukuthi uyokwenzani esizibeni khona Bovungana kusuke kokwenziwa alright ngaphambi kokuthi ngize nguphendule lo mbuzo ngizocela nje ukuthi ngiqale ngifake isixwayiso noma ngathi umuntu uyasiphupha isiziba noma ngathiwa wena njengofuze uyamsiza umuntu uyabona ufune umfake esizibeni make sure uqala ukuthi leyo muntu uhlambululekile akanawo amathunzi bese futhi menizoya ezibeni uyamtshela ukuthi akazile izinto zezwe noma u3 days ngoba ezibeni iningi izinto ezenzalayo mnewethu
Esizibeni akudlalelwa. Ziningi nezinto ezikhona esizibeni. Esizibeni akudlalelwa. Esizibeni mnewethu ngiye lapha empophomeni le ngijwayele ukuya kuyona. Ngiyibona Kunesiziba lapha. Angeni noma lapha. Ngoba bayazi abantu ukuthi akudlalwa lapha. So noma kuthiwa ke ukusiphupha isiziba. Hlambuluka kulomuntu okusizayo. Mekukhona into okufuna umuntu mekwakhipha isiso. Mtshele ukuthi cha mina ngisengaba nenkinga enje ukuze ezokuqalisa emfuleni ngoba phela bakhona nabantu othola ukuthi abafuna ukujula mebesiza umuntu kunjani uthola ukuthi uzolalela iphupho lomuntu angabe samdonsa umuntu yabo kanti umuntu ufuna uthi ulalela iphupho lakhe bese uyamdonsa nawe ukuthi yini enye engale angakutsheli yona ngoba phela abasitsheli zonke lezi zinto lapha kunjalo mnewethu abasitsheli lezi kanti kwesinye isikhathi nginitshele mina ubokhuluma ngoba labantu abasembethe kuyenzeka basho basifezele nje ukuthi lo ukuthi nokuthi mina ungabobona mina mhlawumbe ukuthi ufuna sabe semanzini ngilo ngiyalena le ngikubalekela usufuna ukuthola ngoba ngisuke ngisafuna ukuthola kahle ukuthi ngempela masiya lapha ngeke lusigwinye ulwandle lihambe nathi singaphindi sibuye ya ukuphendula umbuzo ke mnewethu ngaphandle nje ukuthi simoshe idatha lombukeli so esizibeni sisa umuntu onjani okokuqala uma kukuthi umuntu uyasizwa ujwayele ukusiphupha isiziba ujwayele uphupha usesizibeni ujwayele ukuphupha omunye athi ngiphuphe ngime ngaphandle sibene nginikela uyayizwa lento ngiphosa imali emhlophe noma ngiphuphe ngingaphandle sibeni ngilayithila ikhandlela eliblue nelimhlophe mhlambe neliyelo uyayizwa leyo nto leyo lo muntu uyamisa esibeni umuntu onesithunywa kakhulukazi uma ufuna ukusiphakamisa isithunywa sakhe uyamisa esibeni lo muntu lo ufika umfake lapho ufika umkhulekele akhuleke naye ukuze lento iphakame kuyena uyayizwa leyo nto leyo mase kuba ke nomuntu ngiyazi ukuthi le topic le igcwele kakhulu ku YouTube hayi asikhulume ngawo mnewethu noma kuthiwa igcwele kangakanani ku YouTube cha ngisho le ngizoyibala manje mekuthi umuntu onendawo kakhulu ngithi le topic yendawo igcwele kakhulu ngiyengizwe ukuthi baningi abantu abakhuluma ngayo bekhuluma futhi bebeyichaza bayichaze ngendlela engafani omunye umuntu azacina edideka athi uma efika kwena athi yazi ukuthi la ngizwe ukukhulunywa umndawo ekuthiwa ngiyezwa lapha kuthiwa umndawo kahle kahle yini umndawo uyayizwa leyo uma ke unomndawo unalabantu abathi ngezikhathi zezimpi ngoba ngezikhathi zezimpi izimpi zayingabanjelwe intabeni kuphela noma emahlathini khona ezayibanjelwa phakathi nolwandle uyayizwa leyo kukhona abantu ababesala lapho emanzini umoya wendawo ke loyo uma kuukuthi unalowo moya loyo siyakufaka futhi esibeni yebo ukuze uxhunyaniswe nalabantu laba bahlanjululwe kuwena bese bephakamiselwa kephi emanzini ngoba vele bayithongo lakhona emanzini mnewethu la kuzovela umbuzo la mnewethu yebo okuwukuthi kodwa ke manje ngizofisa ukuthi singene ekutheni ibhovungane njengoba ngikubalulile kuqala ukuthi iziphiwe siziphiwa abantu abasembethe asifani ayifani ubhovungana uma eya kosebenza emanzini asithi mhlambe uyofaka umuntu emanzini kungabe ubhovungana mhlambe uma eyokwenza leyo nto ayoyenza emanzini kuba khona yini okunye mhlambe azokusebenzisa ukusiza lowo muntu ngamanzi noma ubhovungana usebenza ngamanzi nje kuphela kungabe mhlambe siba khona isimo la ukuthi khona usebenza ngamanzi nje kuphele wodwa sekuphelele noma kuba khona ezinye zezinto ozinikezwe yithongo waziphatha ukuthi umuntu yomhlambulula ngalento umlekelele kuze kwenzeke leyo nto esuke ifunwa yithongo lakhe umbuzo right loyo mnewethu emfuleni kakhulukazi ziba khona izinto ezisuke zilekelela ngoba lapho umulwa nezilwane yabo akusiyinto ephuma kalula especially mewukuthi isilwane sesikade sahlala kuwena so khumula phela ukuthi isilwane into ekhandwayo kunjalo isuke ingenalo ikhaya imikhandwa lento ikhandwa mase iyatshela kuthiwa ikhaya lakho nami so masuyikhipha iphuma kalula so kube khona izinto mina engiyisebenzisayo ikakhulukazi emfulweni mesilwa namathunzi amnyama silwa nezilwane but mesikhuluma ngesiziba asisebenzisi lutho lapha singena nje siyithina sifike sikhuleke ngikufake nje umuntu mekubhabhadisa ngikufake lapha emanzini sikhuleke kuphela kusuke ngekho umuthi ngekho siwasho ngekho lutho so kuya nawe ukuthi isiphi isimo nokuthi ukephi emfuleni kuyenzeka kube khona izinto ezilekelelayo esizibeni ayikho into ezilekelelayo empophomeni uyamfaka umuntu ukhuleka ayikho into ezilekelelayo
omunye umuntu ke mhlambe Bhovunga ngcono ngoba vele sikhuluma ngomsebenzi kaBhovunga. Yebo. Sikhuluma ngomsebenzi kaBhovunga ingaka ngoba ngifuna ukuthi ababukeli bempunga yesintu TV nabo labo thola ukuthi basebenza abantu bakwazi ukuthi bacaciseleke ngoba omunye umuntu kathi mina kwathi wakufuna ngihambe nempande ethile ngogeza ngayo sizibeni. Yebo. Asisho ukuthi ke wena kwashiwo njalo. Sekurona. La uBhovungane ukhulumela ngokwesiphiwo sakoBhovungane. Yebo. Okuwukuthi uma efaka umuntu esizibeni kusuke kwamanzi nje kuphela nomkhuleko kuphela. Yeah. Nayi indaba Bhovungane ngifuna singene kuyona. Ungakhuluma mnewethu. Yeah. Kwesinye isikhathi ke mnewethu kuyenzeka uthola ukuthi uhamba nomuntu wesizibeni. Nithi menifika lapho mhlambe nisaphahla mase kuyavela ukuthi mhlambe nawe ubungamdunsanga kahle kwavela ithunzi. Yeah, la kuthe sisempumalanga mnewethu. Ensukwini nje edlule. Ngiyogeza umndeni emfuleni. Engingawazi lo mfula. Mengifika kulo mfula ngithi ngiyaqala ngiqale ngithi hayi abame lapha. Qale ngifuna ukukhuleka ngedwa qala. Ngiuhambe lo mfula ngiuhambe mkhulu lo mfula. Ngisabheka le ndawo le ezovuma. Ekuyiyona. Yeah, ezovuma kunezinto ke futhi nami engibheka ngazo. Kunezinto engifike ngiyibhela emanzini so meke kwaqhamuka lento ikhona lapha. Ngiyibheke lento hayibo. Lutho. Ngize ngishone le angithe sengifele ngathi hayi nakho. Khona ke la. Ngase ngibabiza ke abantu hayi beza saqala ke senze umkhuleko sonke. Ngoba mina uyangazi ke mina ngiyawuthanda umkhuleko. Akunjalo kuyathandaza. Hayi mina ngaqale ngabaqoqa bonke sacula ngathi ngicula iculo enjalo ulicula ekhaya. Balicula. Mebelicula sasathandaza sonke. Awusuka madoda. Ngathi mesiqeda hayi ngase ngiqala ukusebenza hayi ngiqale ngibageza abantu ngibageza. Mnewethu ngithe sengigeza lokugcina. Hayi ayizafika le nyoni zezulu futhi. Ngizumama ekhala mina hayibo yini Bhovungane ichaza ukuthinike lento yinhle noma yini ngithi mina yini leyo ayithi ngibhizi la emanzini angiseme ngibheka vele ngahleka ngedwa ngathi hayi khululeka konke kuhle awusekunjalo konke sekuvumile konke sekuright yezwa lonto le ngoba mina ngiyayiqonda lento le akukho sithwalo futhi lapho akunjalo mnewethu akunjalo futhi akekho umuntu oyicontrolayo lento futhi akekho umuntu ongayithatha into ezenzakalelayo into ezenzakalelayo nasolwandle mnewethu uthini hayi abantu siyakwazi ukuthi sibalekelele makuvuma ithongo kodwa yeah mina lami ithongo liyachiza liyancikisela Bhovungane ngifuna ukutshela amanga mnewethu kakhulu futhi hayi kancane yeah uma livumile ithongo umuntu siyakwazi ukumsiza simuse olwandle sihambe masifika khona mnewethu siyathandaza yeah siyanikela olwandle ayikho enye into eyenziwayo ukuthandaza kunikela bese kuyangenwa emanzini umuntu makufanele aphakamisa isithunywa sakhe uyangena phakathi aphakanyisela isithunywa sakhe awubone futhi umehluko awubone ufanele Bhovungane umehluko awubone mnewethu hayi kuyabaza kubalekile ke yabazi bafike bafakazi kubalekile ke lokho mnewethu ukuthi umehluko umuntu akawubone into efana naleyo iyakwazi ukwenzeka ukuthi ke uma uzoya emanzini Bhovungane kusuke kufanele ukuthi ulinde njengoba kade uchaza indlela lezi zasemhlabeni ungazihambi ngoba ulwandle mfowethu lungafikela ukuthathe lihambe nawe kusuke kufanele ukuthi ulinde uma wesifazane mhlambe kwenzeka wayensukwini vele ngeke usakwazi kuwe noma imaphi kamanzi mnewethu kunjalo noma imaphi mina ngike ngihlele nomuntu athi hayi soya mhlambe emfuleni noma soyabhise emanzini athi mevuka athi sengivele ngayisikhathini hayi ngamcela ukuthi hayi kulungile asihlehlise kusuke ngeke vele kusahamba ngeke kusuke ngeke kusahamba ngeke kulunge ngoba phela umuntu wesifazane uma sesikhathini usuke engcolile siyaxolisa ukubeka kanjalo kodwa kunjalo manje awukwazi ukuthi uyohlambulula umuntu kodwa manje ehamba nokungcola ayongena nakho emanzini aphinde aphume nakho nje kaza ubona umehluko uzogcina engcolisa nalamakhehleti ngoba phela nawo hey madodana nayo ke indaba ke mnewethu la nawo awufuni usho ukuthatha amahaki yabona mnewethu leyo ungayiphathi ke leyo uthatha ihaki emsebenzini hawu uthi uyalala ebusuku kuthiwa usungcolile ambogeza uxakeke ukuthi evela ukubona ukuthi yini manje sengenzeni manje ngoba phela akukho la engihambe khona kabi mase kuyafika ukuthi usungcolile wena lo muntu lo umhagile uyamazi benjani nayo ke indaba ayikhona akubalekile babukeli bempunga yesintu TV ukuthi into ezifana nalezo ningabobona mhlawumbe ngathi umuntu uyachiza kanjani cha abantu abasembethe ibona abashayela umthetho ngoba ibona abaphethe impilo yethu Bhovungane asiphethe mnewethu nanga umuntu ufuna ukuthi ahambe ayempophomeni nanga umuntu ufuna ukuthi ahambe ayisibeni umuntu ufuna ukuthi ahambe ayolwandle nazi inombolo
zidlula la zempunga yesintu sizokwazi thina ukuthi sikulekelele malivuma ithongo ingakho ngizokubeka lo ukuthi malivuma ithongo ngoba phofu ungane kuyenzeka kwesinye isikhathi umuntu acela ukuthi umlekelele kodwa uthola ukuthi imithetho ozomnikeza yona angakwazi ukuthi ayigcine ayidelele ngamabomu ngoba nako azi ukuthi awukho eduze ukuthi newethu ayikho into ebuhlungu kanjalo ngiyazi ukuthi siyavala ayikho into ebuhlungu njengaleyo uthola ukuthi uzoyinikela kumuntu umsize ngingathi kanje ukudla futhi ihlale yena vela adle uyinikele ungadli ulungiselela ukuthi nemanzini uyangenza ukuthi uyakhuleka la uyamkhulekisa adle yena uyezwa leyo nto leyo angagcine ngokudla ukudla adle nalesithelo esingekho right adle isithelo umne wethu emva kwaloko esedlile isithelo uyafika kuwena azokukhohlisa athi hayi akade ngihleli angihlanga isithelo evela ukubona ukuthi noma nithi niphume emanzini ngale lolo suku lo muntu akaganile athi suka lapha emanzini abeyodla isithelo masethi angibonanga lutho mina uzobona kanjani unganinika ngiyithongo isikhathi uhlambululekile ukuthi lifike lixoxe nawe uzobona kanjani ngempela asiyiphethe hayi kuyazilwa uma ufuna ukubona izinto zakho zithi kunezinto ekufanele uyizile emhlabeni kunjalo Asibonge kakhulu umbukelo wempunga yesintu TV ngokuthi ubukele umfanekiso oqoshiwe siyacela ukuthi udlulisele kwabanye abantu ngoba nakubona uzokwazi ukuthi ube usizo uma kuukuthi kuyafisa ukuthi ubhubesi akulekelele ngamanzi nempunga yesintu futhi uyafisa ukuthi nayo ikulekelele inombolo lezi eziqhamuka kanje ezikabhubesi lezi edlula la ezempunga yesintu muthintenike bafowethu ubhubesi akwazi ukuthi anilekelele bese sithi nje impunga What's